hamdu kullan wadani jeydu binde fof o pindinde ene waseede jojjude rewede fof malaikaji yimɓe jinne denta tagore fof mo rendaka tago kursiyu kame jonde arsi fof mali yimɓe dokkal Allah yedi en Muhammada. bandiraɓe juulɓe, bandiraɓe ɓiɓɓe leñol, e dow inde khalifa men jaaɗo o bandiraɓe kaali sectaji diine ba, yo Allah wat toon foftorde makko. Aawdi ndi o aawno nde sahaa nde metti aawde nde e sahaa duujal ngal e sahaa kaamniiɗo e sahaa nde suusaaka nde o yarlitii accude mbelema makko e ɗoyli makko e foftere makko. O wone gollaade ko faamaaka e on sahaa ko yahanno o doganno o seppanno ko Allah holli en ɗum hannde duwaw makko jaabaama yo Allah wat toon foftorde makko. Yo Allah junnu balɗe jignaale men ceerno Amadou Tidiane Ba yo dusugo juut yalla won barke ɓesguuji ɗi kala. En jettii denndaangal médiaji garɗi ɗo ɗi, presse garɗo ɗo o duuɓi no jawti ɗo dayi ñang woppata kamɓe fena so min jiɗi haalde 82 3 4 5 min ɗeyta hay jangde woota haalo e pulaar da toonde ina yaltina komin kaalata ko koye bojji min gonno on momtoɗi min bojji yo Allah suuron. Min kaalatmi koye dow inde jombajo ñalawma hannde o. Jombajo ñalawma hannde o ko Ablaye Walla Ndiaye. Fulɓe ne mbiya so tawi ƴamoɓe jeeyi dawle kumama weeti jombajo jofnama kondi wisama gay teppama kirsama dambiri juɗama tufama yaama ƴakkama gantama simmama duurtama won padɗo jobajo kula gaɗɗo fof namto ko jobajo. Holko saabi ɗum? Ko jomajo saabi ko daña ko fof ha wawi wonde. Jomajo ñalawma o ko Ablaye Walla Ndiaye. Mi atta teddungal Abou Ndiaye won jogiɗo nayi ha heewi no ɓira kono dañata ɗo lali. O lalima e ma laha ngal yulani, ngal fusani, ngal fendima, ngal soyani, ngal juggani, yama darmi yo Allah teddina ɗum. Ko on kaali ngendi yanke taw ko joom jawdi sali baydi nguuro jallotono sampade haali. Allah hokkino en jamantere en dañɓe jawdi e sahaa mumen ha heewi ngolli ko bawni kono Allah wuurtano ɗumen e wadde ko Ablaye Walla Ndiaye waɗi ko. Yo Allah teddinmo. So teddini jannginowo pulaar, o teddini kaalowo radio tawi ko bange pulaar, ko enen no teddini yo Allah teddinmo siftori en omo waawno wadde no woɓɓe ɓe mbaɗi ni o waasa wadde e meɗen. O ñaanti en yo Allah ñaantumo. O teddini en yo Allah teddinmo. O holli ngoɗo wuro sectaji diine ba ɗemgal ngal ngannduɗaa ko arab defte ɓurano ɗe ndiwani defte pulaar ɗe ɗemgal arab ngal riwani ɗemgal pulaar ngal kanje kala ne tawe ɗo en jaade ɗe nguurɗi ɗo so fof en bannoni tanno leñol men mawni toowi hoonima. Bandiraɓe sehlaɓe, ngurdam Ablaye Walla haaldotako ɗo ummade fimmo e jeejengo hayti tumbel hayti guyko kolyaɓe 85 86 so artino o yeehi haawe ɓowde o arti fimmo o ƴaga guyke kolyaɓe mboɗo janngina ɗon pulaar o yiyata ko galle kawo makko ne wiye Moyme Coulibaly. Paaɗen koye jomajo ñalawma o woni Ablaye Walla Ndiaye. Ablaye ko neɗɗo jiɗɗo leñol muɗum nde o tawatami guyke kolyaɓe. Ablaye so ari galle Moyme Coulibaly kala go joguimo hokka bandi ko en. Mboɗo heewi wiide noon so neɗɗo teddinima hebbini reedu ma haala so tawi o teddinani bandi ko en haɓɓu hunuko ma so ɗum ala sa haali haala makko e bandi ko en nana ko mettuma bandi ko en nana ko mettuma o nana ko mettimo. Kono Ablaye Walla Ndiaye amin cuusi haaldemo gila 85 86 kala ko daño o walli bandi ko en. Ablaye Walla bandi ko waɗi laabi tati ina ƴeewnamo biya yo ya France, o ƴeewanama yo ya Abidjan wudu leydi, Abidjan caggal fayse yo ɗanno yaade fayse ay Allah jaɓani ɗum. Ablaye Walla Ndiaye
nde fin tan koyne haɓa e basal kaɓowo e basal wendorta gueɗe tati so naati galle bamma jaggu ha tiiɗo hono yaltu laamu gandal e ngalu so naati galle walla wuro walla leñol yo jagge ha tiiɗo wasa yaltude holko sabuto ɗum to ummi to acci koko fewani so artigade ha koko feewi ɓimon mon jibin ɗon goto mum dasa e mon jangguin ɗon ɗum almudo mon Ablaye Wole Ndiaye nogas e joyo milliardaire wonɓe Dakar ɓe wittoji kolliti kanko watta nogas e tatu walla nogas o ko ɓimon oɗon jeeyi ngal teddugal bandiraɓe ko kalanma ko no heewi ne wawa haaldude foof oɗo ñalawma nde faaɗima no feewi haalan ka heewi heƴata oɗo ñalawma allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim on jaara bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh en jetti Allah e yettode nde o yetti hoore makko ko adide yettoɓe mo en jettam en jettani Allah yettuɓe Allah eɗen jettoje ɗe ɗi jettuno Allah ha ɓe dañi yettorade ɗum Allah kamɓe fotɓe ɓe duwanede en duwanimaɓe ɓen ɓe poɗɗen duworade en duworimaɓe on mo duwa o tottate o en tottimo duwa o yo jabano en duwante ko sernaɓe men duwante ko wonɓe sababu o duwante ko jomiraɗo subhanahu wa taala hade ko kanko molate o danda ko kanko ñagate o rokka ko kanko hollate ko ɓurma humpitade ko mbiyamo aɗa haalanamo haaju maɗa o an aɗa woni majjuɗo gandi woni ko e majjere majjani majji ko majjuɗo goɗɗo e majjere ɗi majjani mo majji noon wi ene majjita majjere o anda no majjere majjiri o majjita e majjere mo majjide e majjere majjani saabu majjere koko majjuno gila haydara majjani nden ko tagaɗo to ɗen woni majjuɗo ɗum noon en dutti fo e jungo Allah ɗum ko hen gueɗal dimminiwal ngal ko habaru jayde rendini en ɗo hande e jaynirgol noon mataw ko jaynirgol nde wonno kala ko jaynoɗa jiɗɗa ko yo yaaj ko yaajata ko noon won jaajnowo won jaajnanteɗo won ko yaajnate ko hanki ko e ko hande ko e ko janggo ko hande noon nde wonno WhatsApp ene woodi Facebook ene woodi Twitter ene woodi yimɓe fof gonti jahiliyankoɓe yimɓe fof gonti haaliyankoɓe yimɓe fof gonti yewtiyankoɓe Guelongal wiide wonno gendiyankagal wonti ɓayre en haani woni kala fiito becce mum kono ñande mbaɗeɓe dawrama dañ ñolɗo e suudu mum saabu puccu ƴooga mabba yara ko ni ɓere waɗi ɗum wadde huude kala yo totte jeyɗo so woni gonga e ma aɗa yiɗi ɗum gollade mbaɗen no Alhaji Abou Ndiaye en mbaɗini no Daaka waɗini ndonoɗen haralleɓe waɓen Ousmane Makali en waɓen Hammeli en gara kebla en kala ko neɗɗo gollal ngal o ummani so alana ɗum gandal o darani gandu mum o yahata ko e wembere so majji o majjina yo Allah dandu en noon e majjere majjinore nde wonno anduɓe ko tata to banggue alliyankagal ɗum kam mi suusa haala ɗum saabu ko sernaɓe jooɗi ɗo minen komin pulaniyankode kono anduɓe ko tata gando danduɗo hoore mum dandi hono mum e gando leptuɗo hoore mum dandi hono mum e gando mo ganduɗa o ko leptuɗo hoore mum lepti hono mum gando leptuɗo hoore mum dandi hono mum omo andi no Allah wiiri omo wiirano Allah wiiri kono o waɗirta no Allah wiiri nanɗo no Allah wiiri ni waɗiri no Allah wiiri ni on kay daɗi kono kanko mo daɗani sabu o waɗirani no Allah wiiri ni Allah ha jaga asko makko ha jakay gandal makko kala ko addi to Allah to hade tan wona jogade yummo muyninɗo wona jogade baaba kay maw taw ton ko ɓuuri ɗum leptuɗo hoore mum lepti hono mum ko jiɗɗo marde martaba mum sabu somi haali ko mettata ko Abou Ndiaye te ko ɗum gonga mi wasanmo mi wasa ñamde jawdi makko ɗum noon yomi deƴƴu gonga o wona o deƴƴa no Allah wiiri ni o wirata no Allah wiiri ni o waɗirta no Allah wiiri ni o wiyani o waɗani o lifti hono makko e tawa noon
garnoɗo o e makko yiɗi ko andude holno Allah wiiri danduɗo hoore mum dandi hono mum o noon ko mbiɗo no Allah wiiri no Allah wiiri ni waɗiri no Allah wiiri ni omo yamiri no Allah wiiri ni omo waɗiri no Allah wiiri ndeɗo wiyande noon nde mbiyeten ko heen kabaru woni annabaɓe ɓe e less a ƴeewi ɓe mbayata kono jaydiyankoɓe sabu ɓe garno ko jayɗude konngol Allah ngol annabaɓe annabi itta koye konngol anda habaru ɓe gona suufiyankoɓe kono kadi aɗa wawi ƴettude kadi koɓe suufiyankoɓe sabu sa wi suufu ibrahima o moussa ɗereji ɗi ɗerewol ngol windande nde bindol ngol ko konngol ngol ene wawi wonde noon e ɗemgal alliyenkewol woni lisanul qota walla wona lisanul haal te ko ngol jomiraɗo hutori sabu Allah ala fo ɗo wiyata mi waɗi wiyata ko wi hade min mbaɗi tawa ko mi wi annabi o kala nde ari wiyata ko Allah wi saɗa janto ko annabi o wi ko mbiyata ko annabi o wi wadde ko wiyete wi ha biɗo o anda ko wi nelaɗo o nelira ko ha o nelɗo e ɓen nelanaɓe ganda holko nelɗo neliri nelaɓe ɗum noon saɗa habru ko laaɓa alko laaɓi kala ko rewata Allah kala ko jokkata en konngol ene bonna ko fetel wawa bonnude kono kadi ene fewna ko fetel wawa fewnude konngol ɓuri kural wawde woɗɗoyde ɗum noon enen fof eɗen ñaago Allah ko waɗa ko ɗo barke seerenɓe men e waliyaɓe men e jinnaɓe men yo Allah fewnan en ɗum kala ko ene wona cheytane yo Allah duncan en ɗum Madina Gounass noon holli aduna o de ko tumeteɗen ko wodani e men kalmi ko dandan to muri tani to ñani fof komin sokaɓe wiye komin raciste en min jiiɗa arabeɓe te neɗɗo wawa anje arabi wona julɗo wawa wonde bimi wawa anje arabi wona julɗo hade qur'an mo juulata ko arab hade nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko arabi sernaɓe men hono ko Abou Diop haali ko ɗo joni ɓura an o riwtani pularo kadi bonnani diine o wadde mata wonde e nde fulɓe gonen julɓe paruno ɗen pula ko kay fitali eɗen gañi neɗɗo goɗɗo eɗen ñaago Allah ɓe paamani ɓe leñol ngol paamanani leñol ngol paamani anduɓe leñol ngol yo Allah famminɓe beele ɓe paamodira e leñol ngol ade men ñaagade Allah noon yo woɗɓe paamen yo Allah rokku en yettede paamodire yo Allah rokku en yettede paam guddirtumi kongolam ko en darima en jaari Madina Gounass en jarani Madina Gounass jaarɓe ɓe Madina Gounass ene wawi ko yiɓɓe Madina Gounass gari e Madina Gounass ɓe tawi en ɗannaɓe Madina Gounass holmo ɓe jaranta Madina Gounass ɓe jaranta Madina Gounass ko ɓe tawi ɗo e Madina Gounass kono noon ndeɗo ɗen haade meɗen wadde Madina Gounass e nder Gounass wonde ɓi ceerno e wonde tanum ceerno joɗimi koye yeeso ɓiɓɓe ceerno e taniraɓe ceerno wonde ko ceerno wonno ko ɓuuri wonde almudu ceerno haɓede haare ceerno wonko ceerno wonno ko ha gayna kaɓeɗa haare mum ko mbimi ko Madina Gounass yo en ndeno haade wontude Gounass tawate tan koye kayitaji ko ni de Madina wano ko ɗo ni ɓeɗo de gonno ɗo ay wonno wano hoɗno tawata ko natti waade no wano yo Allah dandu en noon e ɗum natta waade no wano ɗum nattirde waade no wano walla wasata nattirde waade no wano yo taw ko eɗen piwi e pible meɗen ɗe ko weeyata ko e jamanu he e ko yoɗata ko e jamanu he yo taw en jiyani ɗum jiyen ko addi en koɗo wonɗo neɗɗo ene jooɗo sikko ko wonno ko ene woni hen taw diriɗon tinani tawa diriɗon tinani wonko meroto Madina Gounass kalmi ko dandam dow wonko meroto Madina te senanata Madina rewrata koye ɓi Madina
yo on ɓi Madina noon reeno wonde bamum aawa gawri kañum soña saaño nden to ɗen jarrabuji aduna ɗi ne keewi welo welo aduna o ne heewi laamu aduna ngu ene weli konon jimowo o wino anna nafsa tatmau fi dunia wa qad alam anna salamata fiha tarku ma fiha la dara lilmar'u ba'da almawti yaskunuha illa allati kana qabla almawti yabniha fa in banaha bi khayri taba maskanaha wa in banaha bi sharri fa khaba baniha laamuji nan punta seyɗane enen ñanta fasikeji ne jaakino seyɗaneji ne komta ko mawɓe ɓen goppi ɓe hoɗo yo Allah renan en ɗum beele ɓooyen ɗuwade e barkeji mabɓe ji koɓe goppiri en ko yo Allah rokku en piɓɗe e semɓe e hattan no ndenirɗen ɗum woto ko funtata funtu en woto ko hontata hontu en yo Allah ittanene ɓerɗe meɗen anje a ñande o waɗane hen jidde e yiɗande woto Allah hollu en koye men yo Allah hollu en hoore mum woto Allah andinen koye men yo Allah andinen hoore mum yo Allah dandu en kala ko kulɗen e kala ko en ganda ɗum mbawɗen hedde koye men en mbawa hedande koye men fof yo Allah hedane men yo Allah rokku en yiɗodirde sibo Allah ko ɗum weltini par ce que min miɗo tawa e formateur maɓɓe miɗo tawa e formateur maɓɓe sabu radio ko ni wayno wayni defirde so joom galle yani defete so nene galle yani defete ko satti fof ko satti defete radio ni wayno wuro nayyi joom galle so maayi Allah dandu hay so galle fof maayi nayi ɗi gaymede radio ko ma wuuro ngal ɗo noon dental selli tambitto radio ko par ce que radio ko dental ngal jeeyi jaafoɗon mi jarna sukaɓe hono Basirou Ban hono Amadou Tidiane Ba hono Amadou Samba Lo hono Kassé hono Bayel en ɗum noon haala ka heewi juuti jaafa noon kam mi salmina mawɗam o Alaji Ousmane Bari so wiyama Daaka tan ko ɗiyattude miijotomi min tampini o mawɗo SM communication Allah jarama on jarama jaafo ɗon yo Allah moƴƴin lelde nde radio ngo yo Allah tabin alhamdu kullan wadani jeyɗo binde foof